Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS Augustin Kabuye yasabye minisitiri w'intebe wungirije akabona minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shabani guha polisi y'igihugu indege zitagira abapilote no kuvuga drone kugira ngo zikore igenzura ryo mu kirere imyigaragambyo iteganyijwe ku itariki 22 Nyakanga y'abarwanya ubutegetsi. Yavuze ko izo drone zafasha kumenya neza abantu bashobora guteza imvururu bityo hakirindwa impaka cyangwa se gushinjanya ku byabaye mu gihe habaye ibikorwa by'urugomo cyangwa se izindi mpanuka. Mu ijambo yagejeje ku bayoboke b'ishyaka ku cyumweru ku cyicaro gikuru cya UDPS, Augustin Kabuye yanasabye ko polisi y'igihugu yagenera itangazamakuru imodoka enye za Jeep kugira ngo rishobore gukurikirana no gutara amakuru ajyanye n'imyigaragambyo mu buryo bwuzuye. Ati polisi ishobora no kugenera itangazamakuru imodoka enye za Jeep kugira ngo ribashe gukurikirana no gutara amakuru iyo myigaragambyo, bityo nibirangira abarwanya ubutegetsi ntibazabona uburyo bwo gushinja ubutegetsi binyoma mu gihe babaye amakosa cyangwa se ibikorwa byakozwe n'inzego z'umutekano. Byongeye kandi umunyamabanga mukuru wa DPS yabuje abayoboke b'ishyaka ryo kwitabira imyigaragambyo yatangajwe n'umunyamabanga uhora w'Union Sacrée de la Nation André Mbata yari iteganyijwe ku itariki 22. Ati ntidukwiye guha abatavuga n'ubutegetsi urwitwazo rwo kwita abahohotewe mu gihe imyigaragambyo yabo yaba itagenze neza. Nimuboneke bategura imyigaragambyo yabo mwituze, hanyuma tuzarebe kuko niba bashoboye gukangurira abaturage kuyitabira. Mu gusoza, Augustin Kabuye yatangaje ko UDPS ifatanije n'andi mashyaka agize Union Sacrée de la Nation vanga izategura imyigaragambyo ikomeye y'Kinshasa igamije nk'uko yabivuze kugaragaza ko Perezida Tshisekedi afite ubwamamare kandi ashyigikiwe n'abaturage. Hagati aho ngo nta kwishimira mbere y'igihe cyangwa se gusubira inyuma. Abarwanya ubutegetsi biyemeje kuko byagenda kose bazajya mu muhanda ku itariki 22 Nyakanga. Ibyo ngibyo ngo nta gisibya kugira ngo barengere itegeko nshinga no gusaba ko Tshisekedi ava ku butegetsi. Ibibaye nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize Tshisekedi yemereye ko hategurwa ibiganiro by'ibihugu bihuza impande zose. Ibikorwa bya politiki muri Kongo Kinshasa bikomeje kwibanda ku gikorwa cyo gutegura ibiganiro by'igihugu bihuza impande zose cyatangijwe na Perezida Tshisekedi nyuma y'ibiganiro yajyanye ku wa gatanu mu cyumweru gishize n'abayobozi b'amadini bayobowe na Cardinal Fredolin Mbongo. Guhera ku wa gatandatu, inama y'Episkopi Gatolika muri Kongo Kinshasa Senko n'itorero rya Kristo muri Kongo ESC byatangiye kugirana ibiganiro n'abanyapolitiki batandukanye ku bijyanye n'ibiganiro by'igihugu. Mu cyiciro cya mbere cy'izo nama abayobozi b'amadini baganira n'abahagarariye ihuriro ry'abatavuga n'ubutegetsi C64. Mu byo baganira harimo n'imyigaragambyo iteganyijwe ku itariki 22 Nyakanga igamije gusaba ko Tshisekedi ava ku butegetsi. Bateganyije ko icyemezo cyo kwiyimurira ikindi gihe cyangwa se kwihagarika gishobora gutangazwa ku wa mbere uyu munsi itariki 20 nyuma y'inama y'abayobozi b'abarwanya ubutegetsi. Umuvugizi wa ESC Pasteur Eric Senga yavuze ati twagize umwanya uhagije wo kuganira nabo, batoje ibibazo bifite ishingiro bakurikije uko babibona, cyane cyane ku bijyanye no kwiganira bizahuza impande zose. Bashaka kumenya uburyo bizakorwa, banagaragaza impungenge ku hazaza h'itegeko nshinga. Abarwanya ubutegetsi muri Kongo bashinze C64 bagamije kurwanya umugambi wa leta wo kuvugurura itegeko nshinga. Pasteur Eric Senga yibukije ko inshingano bahawe nk'abahuza ari uguhuza abanyekongo bose no kubageza mu rwego rw'ibiganiro birangwa n'amahoro, ubwumvikane n'ubwubahane, aho ibibazo byose bireba inyungu rusange z'igihugu bizaganirwaho. Abahuza kandi batangaje ko bazakomeza kugisha inama n'ibindi byiciro by'abanyapolitiki n'abagize société civile mu rwego rwo gutegura neza ibiganiro bihuza impande zose. Naho guverinoma ya Canada yatangaje ko cyumweru kuzabuza kwinjira umunyamahanga wese wagiye muri Kongo Kinshasa mu minsi 21 ishize nk'igice cy'ingamba nshya z'agateganyo zo kurwanya ikwirakwira rya Ebola. Iri tegeko rinyanyije n'inama z'ishami ry'umuryango w'umuryango wita ku buzima OMS rigira inama yo kwirinda inzitizi z'ingendo cyangwa se ubucuruzi na Kongo, aho abategetsi barimo guhangana no gukumira icyorezo cya Ebola. Ishami ry'umuryango w'umuryango ryita ku buzima rivuga ko inzitizi z'ingendo zishobora gutuma bigorana kugenzura icyorezo. Abantu bo mu turere twagizweho ingaruka n'Abanyafurika bahuye no kwishishwa bidakwiriye. OMS yabivuze mu itangazo ryo mu kwezi gushize. Ikwirakwira rya Ebola ntiriterwa n'ubwenegihugu cyangwa se ubwoko. OMS ivuga ko ibyago by'uko icyorezo cya Ebola muri Kongo cyakwirakwira ku rwego mpuzamahanga ari bike. Ebola ikwirakwira cyane cyane binyuze mu guhura n'amatembabuzi y'umubiri w'umuntu wanduye iyi ndwara. Kugeza tariki ya 15 Nyakanga, Kongo yari imaze kubarura abantu barenga 2100 banduye Ebola, barimo 228 bapfuye. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande, reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp. Urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera.
Narahangarisha amaso y'amakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwemeje ko abanyapolitiki bakuye mu myanya binyuze mu buryo bwo kubakuraho icyizere ku butegetsi cyangwa se impeachment bemerewe kongera kwiyamamariza imyanya y'ubutegetsi keretse urukiko rwayibujije cyangwa se ari itegeko ribibuza mu buryo bweruye. Iki cyemezo gishobora kugira uruhare rukomeye mu matora rusange ateganyijwe umwaka utaha. Iki ni icyemezo gishobora guha amahirwe yo kongera kwiyamamaza abanyapolitiki barimo Rigathi Gachagua, uhoze ari visi perezida wa Kenya, Kawira Mwangaza, uhoze ari guverineri wa Meru, na Mike Sonko wategekaga Nairobi. Bose bagiye beguzwa kubera ukurwaho icyizere cyangwa izindi manza za politiki. Abasesenguzi bavuze ko iki cyemezo gishobora guhindura imiterere y'amarushanwa ya politiki mbere y'amatora y'umwaka utaha, kuko gifungura inzira mu munyapolitiki bari barafashwe nk'abatagaruka muri politiki kongera kwinjira mu marushanwa y'amatora. Nubwo bimeze gutya kuba umuntu yemerewe kwiyamamaza ntibisobanura ko ahitatorwa. Azakomeza kubahiriza ibisabwa byose n'itegeko nshinga n'amategeko agenga amatora, kandi niba hari izindi manza cyangwa se ibintu bimubuza kwiyamamaza bizakomeza kubahirizwa. Ubwo ariko kandi perezida wa Kenya William Ruto ari mu bihe bikomeye bya politiki mu gihe ari kwibaza niba yavugura guverinoma ye cyangwa se akayigumana uko iri. Ibi bikubiye mu cyemezo cy'urukiko rukuru rwategetse ko guverinoma ivugururwa kugira ngo yubahirize itegeko nshinga, cyane cyane ku ihame risaba ko abagabo n'abagore bahagarirwa mu buryo bungana. Nk'uko ikinyamakuru The Standard cyabyanditse, perezida utanganye n'amahitamo akomeye. Kuvugurura guverinoma bishobora gutuma akuraho bamwe mu minisitiri b'inshuti ze cyangwa se abafatanyabikorwa ba politiki, bikaba byakurura ubushyamirane mw'ihuriro rimushyigikiye. Ariko kandi kutayivugurura bishobora gutuma yica icyemezo cy'urukiko, kandi bikarushaho kongera kunengwa n'abaturage. Hari kandi igitutu gituruka ku baturage no kubasenguza ko hari minisiteri zikomeje kunengwa kubera imikorere idatanga umusaruro, ibibazo by'ubukungu n'ibibazo by'uko bamwe mu bayobozi bashyizwe imbere hashingiye ku mubano wa politiki wo gushingira ku bushobozi. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo perezida Ruto azafata kizagira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwe no ku miterere ya politiki ya Kenya mbere y'amatora rusange y'umwaka utaha. Kuvugurura guverinoma bishobora kumufasha kugaragaza ko yubahiriza amategeko kandi yumva ibitekerezo by'abaturage, ariko nanone bishobora guhungabanya ubwumvikane mw'ihuriro rye rya politiki. Kutabikora nabyo bishobora kongera igitutu cya politiki n'amakimbirane ashingiye ku ibarizwa ry'itegeko nshinga. Mabwire kandi ko abasenguzi ba politiki muri Kenya bavuze ko icyemezo cya Oburu Odinga, umuyobozi w'ishyaka ODM, cyo gutangaza hakiri kare ko ishyaka rye rizashyigikira perezida William Ruto mu matora ya perezida umwaka utaha cyagabanyije ubushobozi bwa ODM bwo kuganira no kwiyarira imyanya n'ibindi byifuzo mu kirano ya politiki. Oburu yatangaje icyemezo mu gikorwa cyo gukusanya inkunga cyabaye muri Kiliziya Gatolika ya St Pascal Chiga mu ntara ya Homa Bay, aho yavuze ko ODM itazatanga umukandida wayo ku mwanya wa perezida, ahubwo izashyigikira ko William Ruto yongera kwiyamamaza no gushaka manda ya kabiri. Abasesenguzi bavuze ko gutangaza uwo mwanzuro hakiri kare bishobora gutuma ODM itakaza amahirwe yo gukoresha uburemere bwayo mu bicyaro n'iro rya Kenya Kwanza, kuko ishyaka rimaze kwerekana uwo rishyigikiye mbere y'ibiganiro bya nyuma riba rigabanyije ubushobozi bwo gusaba imyanya cyangwa se gushyira imbere gahunda za politiki ryifuza. Hari abavuze ko byari kuba byiza iyo ODM ibanza kurangiza ibiganiro ku masezerano ya politiki no ku buryo ubutegetsi buzagabanywa mbere yo gutangaza ku mugaragaro w'ishyigikiye. Ku rundi ruhande, abashyigikiye Oburu Odinga bavuga ko gutangaza hakiri kare uwo mwanzuro bishobora gufasha kubaka icyizere hagati ya ODM na Kenya Kwanza no koroshya ibiganiro biri gukorwa. Izi mpaka zije mu gihe amashyaka atandukanye muri Kenya akomeje kwitegura amatora rusange y'umwaka utaha, aho amasezerano hagati y'amashyaka n'ihuriro rya politiki bitegerejwe kugira uruhare runini mu kugena uko irushanwa rya politiki rizagenda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Uganda. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika ko perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni azifatanya n'abagize inteko ishinga amategeko ku wa kabiri mu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera General Retired Moses Ali wabaye minisitiri w'intebe wungirije wa mbere, akaba ari n'umwe Rwanda ihagarariye akarere ka Adjumani West. Nyuma y'iyo gahunda umurambo ukazajyanwa mu ndege ujyanwe mu karere avukamo ka Adjumani aho azashyingurwa. Mu butumwa bwoherejwe abagize inteko ishinga amategeko, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya guverinoma mu nteko ishinga amategeko Dr. Jane Rusa Cheng yavuze ko perezida Museveni azitabira iyo nama izatangira saa 3 za mu gitondo. Dr. Cheng yasabye abagize inteko ishinga amategeko kugera mu ngoro y'inteko ishinga amategeko saa 2 za mu gitondo kugira ngo basuzume umutekano mbere y'uko perezida Museveni ahagera. Nyuma y'umuhango wo kumuha icyubahiro mu nteko ishinga amategeko, umurambo General Moses Ali uzagera mu karere ka Adjumani aho azashyingurwa ku wa gatatu. General Moses Ali, umwe mu banyapolitiki, abasirikari n'abaminisitiri bamaze igihe kirekire bakorera Uganda, yitabye Imana ku wa gatandatu. Yari afite imyaka 87 nyuma y'imyaka myinshi akora imirimo ya leta. Urupfu rwe rwakomeje gutera benshi kumwibuka no kumuha icyubahiro mu gihe umuhango wo kumusezeraho mu nteko ishinga amategeko uzamwe mu bikorwa bikomeye byateguye mbere yo kumushyingura. Ku cyumweru abayisilamu magana bateraniye muri kaminuza ya Islamic University in Uganda, Kiburi mu musigiti wa Kiburi no ku musigiti mukuru w'igihugu Kampala mu masengesho yihariye yo gusabira nyakwigendera Moses Ali. Mu buzima bwe bwa politiki n'igisirikare bwamaze imyaka irenga 50, yabaye umusirikare, umuyobozi w'inyeshyamba, umunyamategeko, umudepite n'umwe mu minisitiri w'intebe wungirije bamaze igihe kirekire muri Uganda. General Moses Ali yavukiye mu karere ka Adjumani tariki
tariki 5/39 mu gihe Uganda yari ikiri ubukoloni bw'Ubwongereza yinjiye mu gisirikare cya Uganda ku myaka za 60 aza kuzamurwa mu ntera y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Milton Obote ryakozwe na Idi Amin muri 71. Muri icyo gihe yabaye umwe mu bayobozi bakomeye b'igisirikare ndetse anahabwa inshingano zitandukanye zirimo iza minisitiri w'ubutegetsi bw'intara n'iza minisitiri w'imari. Nyuma y'ihirikwa rya Idi Amin muri 79, Moses Ali yahungiye muri Sudani y'Epfo. Mu myaka yakurikiyeho yayoboye umutwe w'inyeshyamba wa Uganda National Rescue Front warwanyaga ubutegetsi bwa Milton Obote. Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze kugera ku butegetsi muri 2006 bagiranye amasezerano y'amahoro. Abarwanyi ba UNRF binjijwe mu gisirikare cya Uganda n'abagaruka muri guverinoma. Mu butegetsi bwa Museveni, Moses Ali yabaye minisitiri mu nzego zitandukanye zirimo ubukerarugendo, urubyiruko, umutekano imbere mu gihugu, guhangana n'ibiza n'impunzi. Yabaye kandi minisitiri w'intebe wungirije wa mbere, nyuma aza kuba uwa kabiri ndetse anabona umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya guverinoma mu nteko ishinga amategeko. Yongeye gutorerwa guhagararira Adjumani West mu nteko ishinga amategeko mu matora yabaye mu kwa mbere k'uyu mwaka n'ubwo atongeye gushyirwa muri guverinoma nshya. Abamushyigikiraga bamwitaga intare ya Adjumani, bamushimira uruhare rwe mu miyoborere no mu guharanira inyungu z'abaturage ba West Nile. Abamunenga bakundaga kumwibutsa uruhare yagize mu butegetsi bwa Idi Amin. Icyakora n'abashidikanyaga ko yari umwe mu banyapolitiki bagize uruhare rukomeye mu bihe bitandukanye byaranze amateka ya Uganda kuva yabona ubwigenge. Perezida Museveni yavuze ko Uganda ibuze umuyobozi wakoreye igihugu igihe kirekire, haba nk'umusirikare ndetse n'umunyapolitiki. Ubwo kandi abaminisitiri ba guverinoma ya Uganda barambarwa Harana Justin na Mere Nsubuga bagize urugendo rugoye ubwo bari bagiye kugenzura umuhanda wa kilometero 6 wa Bukingara Budware uherereye mu gace ka Budware mu karere ka Mbare. Imodoka zabo zaheze mu byondo ku musozi wa Wanare bituma bazisiga inyuma bakomeza urugendo n'amaguru. Uwo muhanda bivuga ko watanzwe $300 z'amashiringi ya Uganda, ariko abaminisitiri basanze ibikorwa byawukozweho biri hasi cyane y'ibipimo byari byateganijwe mu bugenzuzi bwabo. Bari kumwe n'abadepite bagariye Bukonko North ndetse na Bukonko Central, abayobozi b'akarere ka Mbare ndetse n'inzego umutekano. Umuyobozi w'umudugudu wa Kisura Juma Nabende yashinje enjeniyeri w'akarere ka Mbare ushinzwe imihanda uburangare. Yavuze ko yigeze gusanga uwo mukozi asasa igitaka gisanzwe gukoresha laterite, amubajije impamvu musubiza mu buryo bw'agasuzuguro bamubwira ko azi neza ibyo akora. Mu gihe bagenzuraga uwo muhanda imvura nyinshi yaraguye, igihe kinini gikwira umusozi wa Wanare bituma umuhanda unyerera cyane. Kubera impungenge z'uko imodoka zashoboraga kunyerera zikagwa mu manga, abaminisitiri n'itsinda bari kumwe bamanutse imodoka bakomeza urugendo n'amaguru. Minisitiri Justin Namere yafashwaga n'abashinzwe umutekano kumunyuza mu byondo. Mu gihe Baramu Baruhagara we yakomeje urugendo yambaye inkweto zabugenewe. Nyuma y'urugendo, Minisitiri Baramu yavuze ko amafaranga leta yaragenewe gushyira laterite ku muhanda no kuwukomeza neza, ariko basanze harakoreshejwe igitaka gusa nta laterite no kuwutsindagira ku buryo bukwiriye. Yongeraho ko umuhanda udafite imiferege cyangwa se imiyoboro y'amazi. Yategetse polisi guta muri yombi enjeniyeri w'akarere kugira ngo atange ibisobanuro ku mikorere y'uwo mushinga. Ku ruhande rwa Minisitiri Justin Namere yanenze bikomeye bamwe mu bakozi ba leta bakora nabi imirimo yabo ariko bagakoresha nabi amafaranga y'abasoreshwa. Yasabye ko babigizemo uruhare bakurikiranwe n'amategeko. Yanategetse umuyobozi mukuru w'akarere ka Mbare gushaka kurya amafaranga atarakoreshejwe mu yindi mishinga yakwifashishwa mu gusana umuhanda mbere yo gusubiza asigaye mu isanduku ya leta. Nyuma abaminisitiri bakomeje gusura indi mihanda n'indi mishinga y'iterambere mbere yo kugira inama n'abaturage n'abayobozi b'akarere ka Mbare.